megalayapost.news. Haba pun kut no ia ke public hearing mentagasngi halor ke state reservation policy balak pelong hanong ba shlong naduk kalai terik urisau haduk kasan terik urisau arjar upsau u MLE kanopo constituency ba merobon CM kum nomik khmat nari boy ula ajingmut shaki export committee ba ka jingba kam hak tiga reservation policy ke de menlong prapo persen nag bentai khasi jentia bat garu la ke dei hak MPSC ni hak DSC haba cringe club sai bor hadin ke jing ajingmut shaki export committee state reservation policy u MLE kanopo ba merobon CM mulong banakali jungu komu MLE nari boy lada ban ajing mod baga jingba kam haka MPSC barwat haka DSC kadi banlong bet prapo persen naga benta ki khasi jentia bergaro apa keren cepang ke distrik ula pensyai halo ke jing ajing mod baga de banlong prapo persen ke jingba kam kadi banlong bet tangi ki trai distrik la kalong hak no ke distrik jong ke jelah kita khot jong ke expert committee on reservation policy Anglia kupala masuku barok kumbangi laya angnut untuk ba jong ka jelah berkubi aga bedi berken itu ki ke reservation ladang ipet ke jengmut ke jongka ke jengmut reservation hi kamut ban ai ka bahak kerpang na ka banta ki bempat yo representation lani badang sadin den ta kadau apo ka kritisin syar jong dari India ke junggiru kadadon kene ka provision ka ba kerpang kabaladon yangi kumki schedule tribe apo jongkari ke jumi aka UPSC exam niyo 0.1% kumki schedule tribe aka tungkam jam bat hangni haka jela ke jumi abang ipek ya gani kejing sadin jong gidong berpihak ngala ajengmut haka expert committee aka bedi bat kamtam haki district level nang sapoi haka state level haki district level gajing ajengmut nakalian jonga ka ba kajing tungkam tungjam nadu kapor ba advertise gi post kadai hi banlong tik tang na kabenta gi nok song snong jong katu ke district kala bende is jain te kala amli south west kasin kala amli hari hoi district jomi ngakum nong mikmat ke temre hoi i julap na kapor sha kapor ba ne ya recruitment ba hadin ba penmi ya result ngilap bagi nong song snong jong karipoi ke jumi ki khamduna ki bayo ngam ong ba myo yo hi tang ki khamduna ki bayo lani ki ban pas ya ka written test ba ya ka personal interview kering ta kada hagane pagadan ke ka mat ban review ya ka policy kala ajimut ba ka expert committee kan perhat na kumta ban penting kena banadu kapor ba advertise nadu kapor ba tap iki form kaladi banlong na kumta kinok chom sinong de ya district ki pade nok chom sinong om duna ya ka si post snap om duna ya ki post snap kum kinong chom sinong la ban apply marak porbi jong di sia ju mentah kalong ba hagi di sia nang nong nur ngila ban wan ba tap na chelong wan sinong po na chelong ne chajawai sinong tan ta mla ban khang Henry nama pekedam kini review dan so di kapor ka bangin la nang taban kit ikakya kison dungin ang song sinong hapo district ke bala juan ut wan nam na kapor sa kapor bandon ka jingmang ka bat paka nomor ni sutu menda ka OM office merondom ka bala pelai ha news name araja apply ha tu ka para ka bakhadu jong ka OM ha ka bedi pada district level la mention nang tu ba ka preference kandi na ka banta jong local candidate kadang kata tangba local candidate provided la kin pass ha written test sugo la kin pass ha written test dia ha personal interview la ban ai preference written test nam la ban ai preference mario bo feel ya written test kuno pen ai preference din ta kadau ka ba stress bahai kani ka long ba ha kani ka review ka pementa ka di ban long ba tik na ka ban nong song snong jong tu ke distrik ibala ban tap di kam kata kamu di post ke bahagian distrik hage bedi bat ka state level bat hage MPSC kumala ban sutu mentang la ai ke representation ha ka ba kan long combine ha percent na ka benta jong kasih yang tia bat garu na di fungsa batru bagin perkat kerpang na ka benta gini ki PWD people with disability jadi bendon ke bahak ke kerpang na ke benda jengki kalau ambil lai persen kalau ambil 100% bat benda terjadi bat hakaju kupor hakabedi bat ki order schedule tribe schedule caste khamtam haka nika jaka ka ri ke jungi ke nika jella ke jungi
ngidon ki Porlok Karbi ngidon ki coach kidon rajungsi kidon rabaha kidon semua bagani ka percentage nak kamdai jongki ru hadu mentah ke 100%. La kamno di ban kentiu ya kini mangidon subun kini ki Porlok ke jongi ru na ribhoi ki Porlok Karbi ru gibun. Kabang haban don ke percentage kenapa dia kentiu ya kini ka percentage dan jongki ha kaban la ban adjust ya kini ha kabaya ka 100% ngaturai on reserve nak la ban menurut kata ke dekat 100% lang nomno ke di ban 10% orang kami ni kata tinggal persang pan ai jengut nak kita kerja mentoi lang di kabelum combine ni nak kita jong barok ini semua yang kerja lah kabelum balance dia barok kabelum open baik 60% lang kasih jaga barok nampak don kan kejing ya baik don di boong lek population don boong bendek dan jumlah kejakan mesti sak diam dan perkat ya kata te reservation belum mana berstang dekat dia nak kita jong ki badang sak diam tak di reservation menurut air reservation ya kibala ya syakmat pada kibala kim syakmat di kita di points ke banyak submit ke expert committee ro kita snap ha kesyok hang committee bikin penwandur ya kini jik ai jengmut ki per mangi i bagan ki seng bahalang ki riu shimet ki babon ki lawan ai jengmut mentala ke di resmi ke balai bat gi bagi jik ai jengmut ki di badai sudah jik ai jengmut ki di badai sudah ke syok hang committee pan mentang bikin penwandur no bakan lock 80% baik tang bahaya ki nong song snong jong untuk distrik ki ba lasa om donai 10 step ki nong song snong hari boy jong i menta dok riam punar boy war bro ngesa ilung separate tandar kada kajing sno tahu nang tahu kam dan rebugom kata ilung combine ba kam dan jing per di sulong tang di julong trai snong ken dan ki benangwan medak snem lenu cuan sawai wan sa kai katuk ani un yo no kita terem Rendering kuat belum betul itu kita senang kita peka kita kurang jongka distrik kita banyak yang itu ki distrik post ki barit kita deh lagi distrik ki post banyak lin jupat ni ada SC orang gila na MPSC rendering kita ki grade 4 ki grade 3 di bapak na DSC kenang bahkan beli galat kelenti ya ki nong senang jong itu distrik kabukan tu ya baru distrik jongka jelas tang ya geriboi di mengadi UMLA na riboi dengan ham stress lagi isu ke mengilap hari boy de belum bagi nong senong jom yi samlang jom yi ki kam tuna ki balak banyak compete bat ki Porlok na ki wiki jaka din tagadau stress hai kan boy Meghalaya Post.news